Nukita wa shotokan mheshimiwa ambaye tisijuka na nubizinu niziwa muzikali nizino na ukiziki nukita wa sotoke ushima washi, you know all those things, knife and blocko zaini kuguzla chikidibara jimi isuni wate language ya karati no mesi isuni make it ebyoni kuye nyimu raizo ndani yenyeni kwamba utembeze kwako kwako ni sawa kunye jua mbane omundu umwe katika kabila mbiki mnobyo mheshimiwa ni murodi manapa ukwenu kesiyoju cyaku cyana kunzombe kesiyoju kiando ingi mapunde etwe yeshi kiando ingi mapunde etwe pia administration police kiando ingi mnobyo ma police kiando ingi pyo na menae ndio takwa isi ile karati na kwemba unza kumbi ingi mnobyo wale toka amangia chukecha akeleba ukayui papia ya akeleba ya katatu mukeleana ukajwa mutauni no ipatone wa mutone le mudhugu mnobyo ko upitisho imwe ba muite yandu ya tabadala no moyo biye mheshimiwa mbai cha ngila ndo no ku device neno na ndo azuma kuna amakose no yitikila ezo mweka la mbebu mathenzi yo ngombe isi no device yabanye kunene tani musumbe asiuka ngindi ananga musumbe wa kena yuna akuja akondo nzo ngombe uno imeta ibeti na siana sitonji na muno byo 60% ya mkutano wa kwithe wenji we gen Z umeto matenzi ya ngombe yangu kuna tukukutu kauta no imbeta mheshimiwa mbete kutoka bwana mina kutoka teka ni president nyoka kiwango cha president na kuitha MP hani mina gen Z yote yeka lande